gutsindwa kwa Vipers itsindwa na APR isiba cyangwa ku mwanya wa gatatu mu itsinda A. No kuvuga ko Vipers na Rayon Sport ubu bari mu gihirahiro kubera iki gutsindwa na APR mu mukino usoza yo mu matsinda A. Mu itsinda A bivuze ko Vipers yagiye mu cyiciro cy'amakipe atatu azaba aya kabiri mu matsinda azavamo imwe ijya muri kimwe cya kabiri. Bivuze iki no kuvuga ngo ubusanzwe ubundi hari amatsinda atatu, hari A, B, akaba na C. Ikipe hazagenda hazamuka ikipe y'imwe, noneho abatatu hasigaye indi kipe imwe izajya mu indi kipe imwe izuzuza iya kane, noneho hakaba amakipe ane ahatanira kugera kuri finali bakinjira muri kimwe cya kabiri bakazatana kugera muri finali. Kuvuga ngo ikipe imwe izazamuka itazamutse ku mwanya wa mbere namwe muri amakipe ya kabiri yaba ya kabiri muri buri tsinda, ariko ikipe yatwaye consistency yagaragaje nziza best loser. Ubu ni ukuvuga ko ikipe yo mu Uganda ifite amanota 6 n'ibitego 3 ni Vipers, aho kuri ubu inganya byose amanota n'ibitego na Rayon Sport yo mu Rwanda, ariko yo itarakina umukino wa nyuma izahuriramo na Hilal kuri wa gatandatu. No kuvuga ngo Vipers nubwo yatsinzwe ibitego 2 kuri kimwe igatsindwa na APR, ntabwo bikuyeho ko ishobora kuba yazamuka. Nubwo mu itsinda A ikipe ya mbere ni Gor Mahia ari APR yabarizwagamo. APR yo kwa gatatu no Gor Mahia ibitego 5 ku busa mu mukino wabanje. Bivuze ko APR yo bose amahirwe yo gukomeza yarangira, kandi ndaje mbumvisha ndaza no kumvisha amajwi y'abafana basanzwe barashaka ko APR yukana umutoza wa Caleb nubwo yamwongereye amasezerano. Biragoye ko APR yongera umutoza w'amasezerano, ni ibintu bidakunze kubaho kenshi, ariko kuri inshuro byarabaye uyu mwaka bamwongerera amasezerano, ariko ngo abafana bote APR idakomeza. Namara gukina amakipe akomeye harimo Vipers, Gor Mahia, muri Sekafa Kagame Cup no mu itsinda bari barimo harimo na za Digida niba ntibeshye neza ariko no gutwara iki gikombe. Rero mureke mbabwire impamvu yo kwibaza kuri ibi bibazo. Rayon Sport yo irakeneye inota rimwe cyangwa igatsinda. Rayon Sport niramuka itsinze ikipe ya Hilal izahita igira amanota 9 kuko imikino yayo ibiri yose yarayitsinze. Yatsinze KVZ ibitego 3 kuri kimwe, itsinda iriya kipe Tusker yo muri Kenya itsinda igitego kimwe ku busa, none ubwite igira amanota atandatu izigamye n'ibitego 3 mu gihe Hilal izigamye ibitego 6. None kuvuga ngo Rayon Sport iramutse ibaye itsinze Hilal yahita igira amanota 9, yamara kugira amanota 9 noneho Hilal igasigara ihanganye n'andi makipe yabaye ya kabiri bahanganye yenda ku bitego kuyarushije ibitego. Noneho mu gihe Hilal na Rayon Sport zahanganye uko kuri imwe yajyana rimwe APR ifite ibitego nako Hilal nayo ifite amanota 6 kuko yatsinze imikino yayo yose. Sigaje gukina umukino nyuma izakina kuri wa gatandatu ejo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa munani. No kuvuga ko rero iramutse bayitsinze Rayon Sport ntabwo yakomeza, byabirangiye kuko izindi kipe zirusha amanota. No kuvuga ko nayo imibare yayo iragoye, ariko ntigoye cyane nk'iya APR yo byabigoye n'itsinda uri agatsindwa uyo kantsindira. Kumva niyo byo byasa, ariko Rayon Sport irasabwa kunganya cyangwa igatsinda kimwe muri ibyo ngibyo. Gutsindwa uwo mukino kwa Rayon Sport kuri ubu izigamye ibitego 3 byonyine nk'uko namaze kubivuga. Bivuze guserezererwa mu gihe kuri Hilal byaterwa n'ibyo yatsinzwe kuko ubu izigamye 6. Hilal izigamye ibitego 6 mu gihe APR izigamye Rayon Sport izigamye ibitego 3 byonyine. Gusa nanone kuri wa gatandatu hari imikino ishobora gukomeza imibare kurushaho, aho mu itsinda B
Singida Black Stars ifite amanota 3 n'ibitego 2 iza guhura na Simba ifite amanota 2. Jamus ikinamo muhire irabicereye gutsinda Mogadishu City yamaze gusezererwa kugira ngo yizere kuzamuka iyoboye itsinda. Jamus irasabwa gutsinda Mogadishu City hanyuma igahita ikomeza inyanyagira nyine ihita ijya mu kindi cyiciro. Mu gihe APR yo nyine ubwo byarangiye nta byo kugaruka muri Sekafa no kwicara ikarebera no kwicara Cristiano na Espagne nubwo byarangiye Espagne nayo ijyanye igikombe no kwicara nyine bakarebera ku ruhande kuko nta mahirwe ifite yo gukomeza byarangiye. Ubu igiye kwitegura debe uko yategura shampiyona ya BK Pro League, debe uko yategura kuzakina CAF Champions League. Ariko ntabwo twakwirengagiza ko iyi APR cyangwa iyi Rayon Sports zikina zombi muri BK Pro League zimaze iminsi yakoze zombi zizaserukira igihugu zigakina CAF Confederation Cup zigakina CAF Champions League. Kuvuga ko rero imikino yose itegereje kureba ninde uri buze kuzamuka hagati ya El Hilal na Rayon Sports. Zombi zirazamuka kuko nizo zonyine kugeza uyu munsi nizo zonyine zifite amahirwe mu itsinda rimwe yo kuba yazamuka, mu gihe zombi zitanze positive result. Ubwo ni ukuvuga ngo imwe ikazamuka n'indi ikazamuka, mu gihe zombi zanganyije. Byashoboka cyane rwose, byashoboka ko Rayon Sports na APR byahita bizamuka direct.